Psychology Today once asked 52,000 Americans this question: what does it take to make you happy? Now, if you're one of those 52,000 Americans, how will you answer that? What does it take to make you happy? What does it take to make you happy? Their answers varied, but the interesting thing is that most of them dealt with external situations instead of internal issues. Their answers were like, sabi nila, when I get out of school, then I'll be happy. Nung malpasak ton ngagbasa, naragsakak ton. Really? You can't really say that because after getting out of school, you're going to face another chapter of your life. And who knows if it will be more miserable than your present. Sabi ng iba, when I get a job, then I'll be happy. Well, it's nice to have a job. But in reality, job is difficult. When I get married, then I'll be happy. Really? You young people there are probably thinking, well, if I marry my dream boy or my dream girl, then I'll be very happy. You know, the social media, the television, and Hollywood has successfully painted a picture that, marriage is like bed of roses. Two people walking along the beach and eating in a restaurant and enjoying their life for the rest of their lives. But in reality, marriage is quite challenging. So, sabi nila, when I get married, then I'll be happy. If that is your idealism of happiness, then you are carrying with you the wrong mindset entering into this institution of marriage. Sabi naman ng iba, when I have kids, then I'll be happy. Really? Do you know, alam mo ba ang ibig sabihin ng magkaroon ng baby? Nga tagibi ka. You know, dakay nga padami nga nagtagibi, amuyo trigat na, di ba? Oo, sleepless nights and aglalalo no nagsasaruno ti putot. Amen. Awon pulos interval na kakabsat ket talagang kasla hamu-ammo kaslang ti kunam ket no kuna digiti awon pi anak nagat no danto anak mi naragsak kami. Digiti met adda anak nagat apo no dumakkel ako ma digiti ubingan naragsak kam tumuten. So they are all subjective based on circumstances and situations. Ito namang iba, sabi niya, when the kids leave home, then I'll be happy. Perhaps happiness is not the goal, at least not the way most people think about. But joy is a much better word. Happiness is subjective because it depends on conditions and circumstances. Joy is a choice. You choose to be joyful in spite of your circumstances. In Galatians chapter 5 verses 22 to 23, I believe before we read the verse and as the AV is preparing the verse, this issue of joy is a vital topic. Do you know why? Because people are willing to pay whatever it takes just to be a happy person. Am I right? Amen. Yeah. In fact, it seems that is the goal of life. Why do people want a big house? Because they want to be happy with a big house. Why do people want to buy things like that and stop cars and everything? Because they want to have the happiness of having those things. You know? But to us Christians, haan nga dijay itinsuro ti Apo kada tayo because joy in Galatians chapter 5 verse 22, look at what the Bible says about joy. It's not coming from those things. Galatians 5:22 to 23. Okay? Let me just read it. Yan. But the fruit of the Spirit is love, joy. So, joy is the fruit of a Christian walking in the Spirit, the Holy Spirit of God. They jay kakabsat. It never comes from external things. It comes from your relationship with God. So, that is a deep abiding joy. Romans 14:17. Romans 14:17. Look at this. Romans chapter 14 verse number 17. Okay?
Teka, antayin natin ha. Ayan. For the kingdom of God is not meat and drink. Do you know what that means? Rag-ragsak. Rag-ragsak. But righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. The first part is rag-ragsak, meat and drink. The unbelievers, the unsaved, those people without Christ, do not seem to be happy without those eating and drinking. Di ba? Oh, kaslang kumaka, digiti tataw kat hanan na ragsak ti partida no awan ininom. No awan video okay, no awan ragragsak. Because to them, that is what makes life happy. You know? But the kingdom of God is not meat and drink. That should be clear to each and every one of us. Ngahan tayo dapat maitulad iti idealism, kan philosophy, iti lubong, that to them, to be happy, there must be meat and drink. Meaning, there must be eating, dancing, drinking, and rag-ragsak. You know? But what is the kingdom of God? And we are all citizens of the kingdom of God. Dat tayo nga imawat kini Apo Jesus, tayo ay citizens of the kingdom of God. What is the rule? But it is righteousness, panagbiag analinteg. You know, if you focus on doing what is right, you will not be bothered how things will turn out right. You know why? It is our business to do what is right. It is God's business to make sure everything turns out right. Do you know what bothers many people? Many people are bothered how things will turn out. Kasanunto. Di ba? Kasanunto. Do deti job ko ita, kasanunto. Di ba? O no, danto anak ta, kasanunto. People are worried and anxious and bothered how things will turn out. Hey, that's not your job. Your job is to make sure you're doing what is right. Because it is God's problem to make sure everything will turn out right. Isu nga nagmayat kakabsat ti philosophy ti Kristiyano. Nakamaymayat deti nga mindset ti may nga anak ti Apo. Ti problema usto jer aramidem. Pinilim jay right path. Usto jay decision mo. Sinurot mo iti Apo. Kasi ti Apo isuntot makin problema no anyat pagbanbanagan ti biyag mo. Kaduan nga tao ita di ti parikot na anat pagbanagan ti biyag. And that kind of mind dictates everything they do. Dictates their mind, dictates their actions, dictates their direction. It seems nga di nga mind kat isut mang drive. God said, no, don't be like the world. The world thinks like that. Ganyan mag-isip ang mga world people because they don't have God in their lives. That is how the unbelievers figure out life because they don't have God in their lives. Samantalang tayo, citizens tayo of the kingdom of God, on which God is the king, the supreme ruler, the one in charge, and we are the citizens of God's kingdom. So let's go back to the verse. Tignan nyo maigi itong Romans 14:17. No nakatyo dahito nga philosophy kan mindset kakabsat, dakkel nga advantage mo iti panagbiag. Look, for the kingdom of God is not meat and drink. People worry, what shall we eat? What shall we drink? Wherewithal shall we be clothed? But what did God say? The kingdom of God is righteousness. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and peace. Adatal na. So nga ti Kristiyano, natalged la ti puso na, natal na, datalingan nga, nasimbeng ti panunot na. Apay, when ata adda Diyos ken kuana, adda Diyos na ngamin kakabsat. Digiti tao nga awan Diyos na talaga, they worry a lot of times and they worry about a lot of things. Ngam da tayo nga anak ti Apo, nga aramiden tayo ti pagayatan ti Apo, surutan tayo ti pagayatan ti Apo, adda talged ti puso, enjoy in the Holy Ghost. So, nakita yung kakabsat. Amen? Shall we all read the verse once again? Everybody, read it together. Go. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Itatak natin yan sa ating mind. Itatak natin yan sa ating puso. It is our problem to do what is right. It is God's problem to make sure that in our life, everything will turn out right.
And all of God's people say, Amen. Deta pelang kakabsat nga truth, solid. Solid deta nga truth kakabsat. It makes a big difference in your life. Now, Philippians chapter 4 verse number 4. Philippians chapter 4 verse number 4. Okay? Dito agad foundation, dito message tayo, di ba? Kala make up kagad at the foundation na, amen? Nagpadakder ka balay at the foundation na. Now, the Bible says, rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. So, people want to maintain a happy life. We want to maintain a joyful life. Nagiti tao nga awan iti Diyos kadakwada, they want a happy life. So they're always looking and seeking for things that will make them happy. While we, God's people, are aiming to live a joyful life continuously. That's what the Bible says, rejoice in the Lord always. So, our topic this afternoon in our service is how to maintain the joy of the Lord. Kasano tayo nga mapagtalinaed nga adda ti rag-o iti apo ti kaunggan iti puso tayo. Amom uri masaksakit ka, uri adot parikot mo ita, uri adda sangsangwem nga dagiti problema, no adda dayti rag-o iti apo ti kaunggan ti pusom kakabsat, ibig sabihin your head is above waters, hangka nga malned. Hangka nga dete drowning, hanaka nga ilemes ta parikot mo, hanaka nga ilemes deta problema because the joy of the Lord keeps you afloat in your daily grind. Deti joy of God, timang patapaw keng ka, iti panaglayag mo. Deti joy of the Lord, iti mangtud ti strengthen ka, iti inaldaw nga panagtrabaho, panaggiling mo. It keeps you afloat in your daily grind. The joy of the Lord. Amen? Sino kada kayo timayat, deti joy of the Lord, nga adda nga kan kanayon keng kuana, itayag naman ti ima nagakabsat. Praise the Lord. Okay. So, let me now give you the 10 ways to maintain the joy of the Lord. Importante maintenance. Di ngamin kakabsat. Amen? When? Kada kayong agob-obra, kadagiti hotels and offices, if you are working on the cleaning department, well, your duty is to maintain cleanliness. Your duty is to maintain organized digijay amin nga dayjay, right? Maintenance is quite difficult, but it is a very important element in a company or office. So kada tayo mo na Christian, importante mo't nga maintenaran tayo dito because to hante minentenar, datay mo't lat marigatan. Malmus tayo, lumnod tayo, maupay tayo kakabsat. So nga dapat i-maintain tayo ti joy of the Lord kasi daytoy kakabsat ket kalasag tayo. Okay? Weapon tayo detoy. Tool tayo detoy tinaldaw nga panagbiag. So let's maintain the joy of the Lord. Okay? 10 ways to maintain it. Number 1. Very simple digiti points kakabsat but they are vital. Number 1 is stay close to God. Everybody read together. Stay close to God. If I'm going to maintain the joy of the Lord, what must I do? I must stay close to God. Now, I'm going to show you several verses, okay? To prove this point, stay close. Tingnan na nga sa unti, stay close to God kakabsat. Dapat kat asidig kalata iti apo. Okay? Asidig ka kinkwana. Hanat ka na sa deti asidig. You abide in Him. Hangka nga umadayo, hangka nga dete backslide. Okay? Now, in Psalm 16 verse 11, look at these verses. Psalms chapter 16 verse 11, the Bible says, Thou wilt show me the path of life. Diba? In Thy presence is fullness of joy. At Thy right hand, there are pleasures forevermore. Nagmayaten kakabsat. No ti apo ti kadwam iti makipagpag na. DJ word nga stay close to God kakabsat. Kat dapat DJ pa makipagpag na tayo ti apo. Maawatan nyo DJ kahit nga sawan ti makipagpag na ka iti apo. In the spirit makipagpag na ka iti apo. Because in John chapter 15 verse 5,
Ipakita ti John chapter 15 verse number 5. I did not give the text to the AV but it just came in mind before the service started. Kuna ni Apo Jesus, look at this. Let us read. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. Ipakpakita na ito'y fruitfulness. Fruitfulness. Ngam ti idea na kakabsat is ni Kristo jay puon, vine, datayo dagiti branches na i-connect ken kuana. Jesus said, without me you can do nothing. Try to imagine, if a branch is cut off from its vine, what happens to the vine? No na-cut DJ sanga, ijay puon, anat mapasamak ka DJ puon? Ano pasamak DJ puon? Nothing. Nothing. Amom no madayo ka ti Apo, it does not affect God. He is still God. Do you know who is affected? Ikaw. So, no na-cut DJ branch ijay puon, ano mapasamak DJ puon? Nothing. Ngam no na-cut DJ branch ijay puon, ano mapasamak DJ branch? It withers. Aglaylay. So, adot Kristiyano kakabsat, nga aglaylay, agkapoy, ken awang kadakwada DJ ragoy ti Apo, because simply they are disconnected from the branch. So what is the bottom line? Is stay close to God. By all means, stay close to God. When you wake up in the morning, sangwemon ti Apo, kararagkan, asit gam ti Apon. Okay? Read your Bible. Have your daily quiet time. That is the first habit you need to make. Then, when you go to work, wherever you go, sakbay ka nga rumwar, ibagam deti nga kararag kini Apo ko nam, Lord, see through my eyes, think through my mind, speak through my lips, listen through my ears, work through my hands, love through my heart, walk through my feet. Di nga kararag kakabsat kat panangi-dedicate mo di biyag mo ken Apo and allowing God to take control of your life. That's what it means to stay close to God. And along the way, di trabaho, no dami encounter mo, di Apo is just a prayer away. You can just call upon God anytime, anywhere and say, God, help me right now. Give me wisdom. So, people who are intimate with God are strong Christians. Dagiti Kristiyano nga asidig ti Apo na tibkirda na pigsada ken adarag o kadakwada kakabsat. Okay? Habakkuk chapter 3, 17 to 18. Habakkuk chapter 3, verses 17 to 18. Alright? Habakkuk chapter 3, verses 17 down to verse number 18. Although the fig tree shall not blossom, awanan ti sabong na, the fig tree, neither shall fruit be in the vines, timot agbungan ti grapes. The labor of the olive shall fail. Awamutan ti mapatwaltwad nga lana malipod iti oliba. And the field shall yield no meat. The flock shall be cut off from the fold, and there shall be no earth in the stalls. What does this mean? This is a season of drought, a season of El Nino. There are seasons in our life. Amoy, the Christian life has seasons. Weather lang. Tama? At the season ti biyag ti nga Kristiyano kakabsat, nga talaga nga nakalablabon. At damot season ti biyag tayo nga tikag, El Nino, awan latta kakabsat, permi nga nagrigat. At the season nga nakamaymaya, ti flow. At the season mo't kakabsat nga talaga nga nakarigrigat. So, those seasons happen in our life. But look at what the Bible says. So, nakita tayo di 17 ha, go to verse 18. Itong sabi ng Bible, no umay ti pa nagtikag, anat ko na, yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Adan tulata ragok, gaputa ti Apo iso iti ragok. He is the source of my strength, the source of my joy, and ti relasyon ko, panaki-fellowship ko kenkwana, i-infuse ni Apo kanyak, iti strength ken ragsak. So what is key number 1? Is stay close to God. Amen? Stay close to God. Number 2, how to maintain the joy of the Lord. Key number 2 is stay clean from sin. Stay clean from sin. Masapul kakabsat nga idyan tayo, iwaksi tayo, dalusan tayo, dagiti biyag tayo, ket ikatan tayo,
dagiti basol, dagiti wagas, dagiti banag nga sana makaayo, pagleddangan ni Apo Dios iti biag tayo. Okay? Now, in Psalms chapter 51, we will not read because that is a lengthy verse, 2 to 12, mahaba siya na passage, but King David had sinned against God. Kinamalala na ni Bathsheba, and in order to get Bathsheba for his wife, he had to have Uriah murdered or killed para makuha niya si Bathsheba. So right away, he was guilty of 2 crimes, adultery and murder. At first, he enjoyed it. Sin is enjoyable. Who said that sin is not enjoyable? It is enjoyable. Iso nga dagiti Kristiyano nga backslide, adda pa nag-enjoy na kasi ag-enjoy ka ti basol eh. Why would you choose sin if it is not enjoyable to your flesh? Remember, sin is appealing. Sin is meets the appetite of the flesh. So nga ti basol kakabsat, enjoyable. Ilubong enjoyable. But look, one day, a prophet came to David at sabi ganyan sa kanya, alam mo, prophet, sabi niya ganyan, adag karuba, may isa nabakdang napugrot di karuba na. Diyan nabaknang adot karnero na. Diyan napugrot may maysat karnero na. Idili mabas ti baknang, nakita na diyan karnero ti pugrot na lumpo, kunana ka di diyan napugrot, kunana, itod mo kanyak ta karnero. Kunana, iti napugrot, apay ko mga itod ko, kingkagat kakaiso na nga karnerok deto eh. So tinarami di baknang, pinatay na di jay pugrot, tapno maala na jay karnero. Idi mangag ni David kakabsat, imasok ti pungtot, ti makder, kat kunana ka di jay prophet, siya sinuman nga tao, na nangaramit iti dayta, bayadan na iti mamimpat. Kat kunana kasta ni prophet Nathan, kunana, King David, you are the man, sika dayjay. Pinatay mo di asawa ni Bathsheba, tapno maalam laeng ni Bathsheba. Iti ma-realize ni David kakabsat dito eh. Suddenly, imay kenkwana iti ko natay nga good realization. Na-realize na how that sin is not, first of all, they sin, it grieves God. And the sin will bring consequences in his life. Nakita nan kakabsat nga DJ sin, kat napagleddaang na iti apo, that it will bring consequences in his life. And because of that, naldaangan isuna. That is what sin does in our life. Iso nga ko na ni David, di prayer na kat, create in me a clean heart. Apo, give me a clean heart. Dalusam ti pusok, apo, ikatem ti ritwer, ikatem ti anyama na basol, ikatem ti na makaayayo, ken ka, apo, Diyos, ket restore unto me the joy of thy salvation. Okay? In Proverbs chapter 10, verse number 28. Let's look at Proverbs chapter 10 and 28. Alright? The hope, kunana, the hope of the righteous. Proverbs chapter 10, verse 28. The hope of the righteous shall be gladness. Amen? Anya kano iti end nga namnamaan, dagiti magna, iti kinalinteg, dagiti mangsurot iti danagan pagayatan iti apo anat namnamaan da ekspektaren da gladness. Isu ngano ita ket numan pay narigat ngem aramidem ti right surutem ti pagayatan iti apo, you stay away from temptation, you stay away from sin, anyan to kakabsat ti mariknam umuna adaragsak mo nga mapadayawam ti apo, number 2 naragsak to ti pagpatinggaan iti biag mo. Whereas kakabsat, no, hamo pinadayawan ti apo, deti labagim ti pinampanunot mo, ket kay kayat mo't inaramid mo, mabaling nga daragsak mo nga nailasagan, ngem ti kamaudyanan na kakabsat, ited nantuking ka ti sorrow, misery, emptiness, awantot ited naking ka nga substance, because kakabsat, sin will leave you empty. Mabaling ikan na ka ti pleasure, but it will drain your soul and your spirit. Amen? Kasla idi Sabado kat nag-Bible study kam ti Australia. Kat kunak, let's give thanks. So, ni Brother Michael, may isang new believer, taga-Apayaw, asawa da kinig Liza. Ket nabit, dapay kakabsat nga attend iti services tayo, ken iti Bible studies tayo. Di kita panagadal tayo ti Bible. Nagtestimonyo,
Amoyo, apaman nga na ikasabak ngamin ti church na minsan di Proverbs 20 verse 1, may panggap ti panaginom. Timnekkin ko na, I did not expect nga timnekkin ko na di Proverbs 20 verse 1. Kat ko na, aminek pastor, agin inumak talaga idi. No agawid ak dito, balaygat adayawid ko nga inumak ko na. Ngem idinangagak di Proverbs chapter 20 verse 1, nga wine is a maker. Ano yung baga nga, okay lang no basit, hana ko na, no dikat wine, the fact, wine itself is a marker. Whosoever is deceived thereby is not wise. Ang pastor, idinangag ko di jay ko na, totally namin pinsan, in give up kong ko na. Now, itong nangyari, idi ka no Lunes, that was last Monday, Monday tayo dito ita. Last Monday, agkakadwada ka da boss na, napanday ti may isang province kakabsat. So, imiyan dati hotel, kat kadayta nga panangrabi di mangrabi ida nga kastan kakabsat. Kat manganda, di ba? Amumutan ti unbelievers no kagat nakasanayan daga adalata inom na. So nag-order dan ti mainom. Di ko ang kuna di boss na kuna na kin ni Brad Michael kuna na. Michael, how about you? Anat inumem kuna na. Kuna ka ni Brad Michael kat give me Coke. Kuna na. Hanga Pepsi, Brother M. Coke ti dinawat na. Kuna na kat give me Coke. Kuna na ka DJ boss na. Kat kuna DJ boss na kuna na kat why? Dati kamot nga agin inom ape di ka uminuman kuna na. Isam nadlaw na ang ka uminuman. So impaga na kuna na kat well because why? Ape nga ko uminom kuna na. Bakita na DJ verse kinid na DJ cellphone na because of Proverbs 20 verse 1. Imbasa na kakabsat. Nag-question DJ boss na. Kastoy. Tatang ko na nakakabsat, ko na, you know what? Sabi niya, I am not a preacher, so I don't know how to explain this verse to you. But by this verse, I understand that I am a child of God. I don't drink anymore. Ko na, hanag ka uminuman. So, I ko may explain. Kat amo yung kabsat, nakaragragsak nga nang itestimonyo nga napadayawan na iti apo. Kung nakingkwa na among Brother Michael, uray sa mo na ilawlawag kingkwa na, DJ pa nagtakder mo, mensahe kanya na dayjayan. Kat sabali jay joy nga daking ka no inaramid mo jay right. Jay joy nga inadaywam, jay liniklikam ti basol. Sabali jay ragsak tay tao nga natnag ti sulisog. Sabali mo tay ragsak tay tao nga napagbalegyan na tay sulisog. So ana nga ragsak ti kayat mo nga ma-experience. Tay ragsak nga natnag ti sulisog, wano tay ragsak nga napagbalegyam ti sulisog. You choose. But if you want to maintain the joy of the Lord, then you must stay clean from sin. Adaywam iti basol, liklikam iti pakatnagam, resistaram iti sulisog, adaywam, talikudam, tarayam iti sulisog, katno ti apo ti napadayawam, sabalin to di ragsakken ka, nga napagbalegyam. The feeling of a victorious life is different from a defeated life. So kanayo nga defeated ka ti basol, di kitay pet sins, kanayo nga masulisog ka, matnag ka, kanayon nga maguyod na katilubong, kanayon. Tunumanan, umay ka makigimong, mo pakawanon na, kaduman tinagbasbasola kon. At siyempre, umay ka makigimong mapalagipang kamanan, kasto. Kasano nga daragsak mo pero da Kristiyano ka kabsat? Iso nga, masapulamente na rin, nga you stay clean from sin. Amen, kakabsat? Okay, nalawag, nabatad. Iso nga tati question ko kanyayo, anyada dagiti sulisog iti aglawlaw yo, nga masapol nga itatta kakabsat, kat hanga DJ tao ti kitam, hanga ti bagim ti kitam, ti apo ti kitam, kat kunam apo Diyos, sikat padayawak. Amen? Amen. Okay, kangkay manan ti may sa example, kabsat, dati kat staying clean from sin, related di ko ni Brad Michael. Ada ka no may nga deacon iti church. Diakono, diakono agad kala na nga tumot ti saad na nga taa. Kadijay nga kapilya. Ti church tayo awang kas jay tayo. So, itatang nga kabsat. Mapanagin inom yan ti bar. Dati nga diakono. Kat ijay sango ti bar. Kakabsat. Ijay sango ti bar. Kat balay ti may nga dati newly saved. Dito newly member ti church. So, ti pa nakigimgimong na, makaka-associate na nga makitkita dito deacon, iti gimong. Kat one night kakabsat, agtugtugaw di sangwanan di balay. Dito nga new Christian.
Kat makita na kakabsat, DJ Diakono nga mapan, DJ paginuman. Pagiinuman, makita na. Masansan kakabsat. Aging ka na nga ti may isang arabi kunana, aya bagsakit di ni pastor kunana. Aya bagsakit di ni pastor tapno isot makaimatang deti ubra deti nga diakono. So, inayaban na, in-explain na, pastor, may kadtoy, tapno si ka mismo't makaimatang. Siyempre, awamot pa iti cellphone, iti tapno pictureon na kuma. So, napan di pastor, di nga masansan nga oras, nga papan, dati nga diakono, ijay pag-iinuman. Kat pudno kakabsat. Nakita dito yung pastor, umayan di diakono, bimabadyalugan na sumregan. Kat sakbay nga sumreg, ti style dati diakono, agtalatalang kiyaw kakabsat nga agsipot-sipot. Agsipot-sipot, no? Adda makakita king kuana, adda makabuking king kuana, agsipot-sipot kakabsat. Kat idi kwang kunana, di pastor nagpukaw kunana, brother, jay nga to di kitam, hanga taglawlaw mo. Kunana nga pinukawang kakabsat. At adyaglaw-law nat kita-kitan na no, adda magakita king kuana kat tinaamo nga si kikita ni Apo Diyos di nga to kakabsat. Amen. Adda Diyos di nga to kitkitain na ka. Kunana agalwad ka, kunana ti kanta di giti ubing. So, the bottom line is, dati nga Kristiyano, dapat mapagbaligyan tayo di giti sulisog, di giti basol, di giti pakaikulbuan, pakaikaglisan, kan pakaitekleban tayo. Kat no mapagbaligyan di gito'y kakabsat every day of your life, nagpaido mga ragsak, ti maitestimonyong kunak, agyaman iti Apo, madaydayaw iti Apo, praise God ti parabor na iti biyag ko, nanumuna kapoy narasiak, ngem babaan iti Apo, mapagbaligyak di giti nga sulisog iti panagbiag. Amen. Kaysa ti Kristiyano nga, worldly from Monday to Saturday, tun umay makigimong kakabsat kat pakawanan nag-Apo, duman nararamit ko nga madin. Awan nagagabsatan na naragsak. Amen. So number 1 is stay close to God. Number 2 is stay clean from sin. Hipokrito tayo nung kanukas jay. Hipokrito. Hana naragsak ti Kristiyano nga hipokrito. Number 3 kakabsat. May ikatlo is stay in the closet. Stay in the closet. Dati kakabsat, hana kayat na nga sa wen nga ijay kalatak closeten kat hangga rumrumwar nga pulos kakabsat. Ti kayat na nga sa wen, dati kat jay habit iti quiet time. So, masapol nga iset mo iti time ti biyag mo. Number 1, with the scripture. Sino kada kayo ti agbasbasa ti Bible every day? If you want to maintain the joy of the Lord, this must be a habit that you need to practice every day. Itatata na i-preach kakabsat, agkararag ka kat kunam Apo Diyos, hanlaeng umuna ti amin, masapul nga masursurok iti agbasa iti Biblia. Sa nga narigat, asursurun ti agbasa at Biblia kakabsat. Alam la ta Biblia, kat basa, anatrigat na jay. Tinarigat jay mangawat. Pero ang kagandahan ngayon, ada daily bread tayo. Now, for example, di kita'y daily devotions ko, handag papada ngamin ti time zone eh. At ano alas 6 didigat alas 12 aldaw dita. But you can look at my devotions every day. Kasla iti bigat ti devotion diti Pilipinas kakabsat. Timpang ko nga insight kat let us make our Lord Jesus Christ, let us keep our Lord Jesus Christ at the center of our relationship. So digiti kakas nga babatit nga banag nga mabasam kakabsat can bring a positive thing in your life. Di nga min, aglalalo no, puro negative, iti aglawlaw mo, mabangga agobra, puro negatibo kakabsat. Kat amom ti lobong is a combination of positive and negative. Am I right? Energy is a combination of positive and negative. Kala ko madeta, baterya. Agandar nga rod, kakabsat no positive ka negative na. Nakapot ka pa iti baterya nga, agpada nga positive kakabsat. Unog pada nga negative, di pa'y bumtak, maperdi, unuhan na gumana. Kasta ti lubong, energy is positive and negative. And what? Amin na makita yung ti lubong kakabsat will have a negative impact on your life. Will have a negative impact in your life. So, the only thing that makes a difference in you is the positive input. Ilang makaitid ti positive input king kakabsat, awan sa bali, luhang nga dito sa utiapo. Oh. Padasam ti 3 hours nga Facebook kakabsat no ma-revive the spiritual life mo. 3 oras, Facebook ka.
Kitam no ma-revive ti spiritual life mo. Awa hangga kabsat, hangga ma-revive, mailuod ka. Agbuya ka TV. On TV sa itatan, anat pagbubuyan ti taon, YouTube, Netflix. Agbuya kat 5 oras, kalpasan na, anat napasamak ti spiritual life mo. Bimara ka kabsat, awa, papatay ka. So, amin. That the reality is this, everything around us can have a negative input and impact in our lives. Tilang makaidot ti positive, dito sa uti apo kakabsat. Iso nga, a daily dose or verses of the Word of God nga may input iti biyag tayo will make a positive difference in you, and you will carry that along wherever you are, to your family, to your friends, and to your mates at work. They nga positive thing iti biyag mo. So, stay in the closet with the scripture. Agbasa ka ti sa u iti apo. Now, I cannot overemphasize this. Bottom line, you must begin. Nuhan nyo pa inrugi, you must start doing it. Useless dito yung absat mga gam, nuhan mo irugi. You must start doing it. Men shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. So if you have not been doing it, or if you have stopped doing it, it's time that you do it again. If you have not been doing it, you start doing it. Now, if you don't want to start doing it, my question is why? Pastor, busy ngamin, adot obra. Look, you cannot afford to miss that is sa uti apo kakabsat every day of your life. Okay? So, you must start doing it. Practice it. Kararag mo. Apo ko nam, deti message ni Pastor, hana kamimot kidi nga tutukan paltog, no, di may aramidin ni Pastor, nga, siyempre apo, necessity. You know, a lot of things are essential. We consider it essential. The Bible is the most essential in our life. Most ko na tayo kakabsat, awanan iti mas importante pa ingam jay sa o iti apo. So if you believe the Word of God is essential in your life, if you believe the Word of God brings a positive impact and input in your life, if you believe that the Word of God will give you joy, then what is the reason that you don't begin reading it? You must start reading it. Simulan mo na. Amen? So, tunubigat. Dikat ang rumabi iyo tanggakabsat, tunubigat kunam apo, rugya kun apo. Okay? So, no makaring katibigaten, alam ti Bible mon, rugya mon ti agbasa. Alam ti daily bread mon, apo Diyos, wow. Nagmayat gayam nga makilangan-langanak kang kaitataapong agundawi kasi I'm feeling na among kabsat sa balin to di auram, sa balin to di atmosphere ti kaungan ti biyag mo once nga nairugim deta with the scripture, and letter B with supplication. Agsursurot lat ta dito duwa ka kabsat. Agsursurot. Amen. Jak pa nakakita eroplano nga may mesat payak na. Nakakita kayon? Kahit yung daglugan di aeroplano nga may mesa payak na, kakasat. Diyak pa nakakita ti bilit nga may mesa payak na. Duwalat ta kakabsat. Kastamat ti panagbasat Biblia kan panagkararag. Agsursurot. Because ti panagbasbasam ti Biblia, ikan na kata idea no anyat ikararag mo. Kat DJ kararag mo, nabilag no naibasar iti sa o iti apo. So agsursurot ti doa. Scripture and supplication or prayer. So that's how you maintain the joy of the Lord. Stay close to God, stay clean from sin, stay in the closet. Amen? Marami pa, ituloy natin. But these three are already enough. Makaumanayang kabsat nga, i-practice tayo, itibiyag tayo. Don't just be a good listener, be a good doer. Imakarik na, dito yung aragsak, halangan di dimngeg. Napinasangan na nga ganyo. Mayat i-preaching ni Pastor, sika, nakapimpintas. May mayat no i-apply mo. Aramidem, stay close to God. Stay clean from sin. Pagbaligyam, dagiti temptation. And stay in your closet with the scripture, with supplication. And all of God's people say, Amen. I'm looking forward how this message will make a difference in your life. Ha? As pastor, I will be praying. Apo, after dating in preach ko, sapay ta, makita iti epekto na, kan panangyaplikar, dagiti kakabsat, dagiti apo sab. You know, we cannot do this on our own. Ni Apo Diyos lang ti mabali na mang touch, mang convict, tapuso yung kakabsat. Tapno dating a message, kat i-apply yo iti personal na panagbiag yo. Okay? Father God, thank you
I pray right now that you will touch and convict our hearts. Importante apo ita, ano ang pagbabago, improvement, development nga mapasamak ti biag mi, babaen ka deti nga saom. Apo, this word, this message we heard this afternoon, saan kumalag patingga apo nga, na-enjoy mi nga diningeg, but it should bring a development, an advancement, an improvement, a growth in our faith, in our spiritual life. Help us, Lord, to be receptive and responsive to your word. Help us to stay close to you. Help us to stay clean from sin. Adu digiti temptations ti panagbiag mi. Sabali ti ragsak ti mapagbalegyan mi apo. Sabali mo ti ragsak ti natnag iti sulisog. Help us to stay in the closet. Digiti kakabsat nga di pa nakairugi, iti pa nagdevotion. Sapay ko mata konbiktarum ida apo. Kasaritam ida, tatsum ti puso da apo. Tapnon irugidan ton ti agtugaw iti bigat, lukiben ti Biblia, kat basaan ti saom, kat makisaogan ka iti panagkararag. Thank you, dear Lord. In Christ's name we pray. Amen and amen. Praise God.